Yazi kwesinye isikhathi le genge le sakhula le safunda isikolo enabo 13, kwesinye isikhathi nabantu abadala bayayibangela nje amabhadi umuntu azibizele ukufa. Azibizele ukufa isikhathi singakafiki. Lento mina ngiyibone ngeyi-1 September kulonyaka lo la ka-TikTok. Ngiyascrolla nje, ngibona ama-video lapho bantu abesikolo bathela abantu abadala ngamanzi ababuye emsebenzini, abanye baze bavula amateksi, umuntu athele bantu abaseteksini phakathi ngamanzi angcolile. Khona nje nenye ivideo ngiyibonile ngathi ishuthwe le kubo Mamelodi mara le kubo Pitori, bathela omunye usesi ugcoka iformal ubuye emsebenzini. Akathi uzama kubachazela lo sesi, angazi bekathini ngoba akuzwakali ngoba bangumsindo banengi, bamthele ngamanzi. Khona nale ngizwisa ubuhlungu, bathela ithayima nje selidala le thayima leliya. Yazi bathi abamthela lo baba azange abuke nasemumva, ugqoke nje impahla ezimnyama zinkulu nje nakuye, uyabona, ubambe iplastiki, uyabona. Bathi abamthela azange abuke nokuthi uthelwe ngubani, uchubekile nje wahamba. Ngacabanga ngathi ngabe lo baba lo akanayo indawo yokuhlala, uzilalela phasi kwebridge, uyabona, shuthi impahla zokushintsha akanazo. Emdala ngalendlela ukuthi akanayo i-energy yokuthi agijimise labantu abamthela ngamanzi, angabazi nokubazi. Khona nalo engibonile athela ubhuti owenza i-Uber Eats, yabo labadelivayo. Lo bhuti bekakule scooter sakhe ngoba bagcwele umgwaco wasilekha, yabo, wahambisa le scooter kancane, akasihambisa kancane beze babaningi bamthela ngamanzi. Cabanga ukuthi manje uma bathela lama-order abantu ala ngemumva kulesikhwama se-Uber Eats, abamanzi mabheka abantu ma-pizza abantu, angazi bekunani ngemumva. Maba ngathi kulezo yitoro noma baka Uber Eats akabhadale lokho kudla, akangaphelelwa umsebenzi. Yazi khona abantu abazilandela amabhadi, azilandele amabhadi asekudeni nje, afune ukuthi abe namabhadi. Mina lento yokuthela abantu ngamanzi ngayiyeka ngimncane, azange ngiyenze isikhathi eside ngoba eDondoni kwenzeka isigameko esasifundisa isifundo sonke ukuthi umuntu akasukelwa and ungadlali nomuntu ongadlali nawe. Khona i-out kungilento yange-1 September le yokuthelana ngamanzi. Khona i-out beyihamba BMW isilahle i-convertible, azivulile afake ma-sunglasses lo bhuti. eGlenmore eBermuda, hamba kancane adlala lo music lo wabo Alicia Keys. Uyabona lo opholile avulele isihlahla sakhe, hamba kancane. Wathi omunye akathelwe, uyabona. Wathi omunye, hayi uyayibona le moto inhle njani. Angazi noma bekezwa na akumenyezwa lezo zinto, solo uhamba kancane. Yathi enye out benabo 19 18 angikho sure. Akathelwe ngoba yena njani, akekho umuntu ospecial namuhla, so welcome spring. Wathatha i-10 liter waye empompini wavula amanzi. Ubhuti solo uhamba kancane, maybe 20 kilometers per hour, yabona. Ayizongena kuma pothole lesilahla sakhe kube ngathi siyema, uyabona. Lena ibuye nale 10 liter yamanzi, amthele phakathi emotweni kule convertible. Estradini kugcweleni mantombazane, bafana, yabona, mixed age groups, yabo, kugcwele nje. Yazi wathi angamthela le out yabreaka, wayimisa nje le moto yakhe, wagoba kwangathi khona into ayifuna phansi kwesini. Yazi wathi akaphuma lapho, futhi angengikhohlwa, ngeva umsindo othi ga, oyi-1 wathi ga 1, kwavele wathi ga. Okwalandela lapho bantu bebascreama,
igama lomfana bekungilake khaye kubo balala sekukhanyiswe emakhandlela. Lamanzi bewanedaka lapha estradeni besahlangene negazi. Ngokusukela umuntu ongamazi ongadlali nawe oyiyela la yiyela khona futhi akakhombi nokukhomba ukuthi uyakhalela kudlala lentweni yokuthelana ngamanzi. Le ndoda till today azange itholakale.